Odiati voice na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand izoba no rwakana ishahane bizomwe bazyo ebiro na 2010 ebyo kwa 8 amanja kumazana kwisiyaho emto y'amakuru kandi kutora Agacencwire tuja kwisiyaho amakuru Agacencwire ombwijire Agacencwire cireci President Museveni akabucire bakuru b'entebe ya katano ahabwe ngutombi district says barukwebembera esenteze ngutombi mustayi the 1.2 billion abuje ngutombi zita kasta kubuwenye abashubizi b'ebitoco muri ntungamo nibotombwita ahabwe mberambe yibarukoramo narinjira nti batuyambe akatari nako kuzitera nokareba nabo kuraza mu kitoco aro chance nyizo kuciba Mberambi y'entindo ecumbagizo guhereza Rubirizi district. Esente ziri muti kumara kora buri kimwe cyone. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire ombwijire abashubuzi bo mukatareke bitoca kantunga mu municipality bari yarutezo rwo kwatwe ndwara abo burofaho bwijiro mukatare kabo abashubuzi abantu bagira ngo enjura kwegwire oburofa bwayongera abashubuzi b'ebitoco muri ntunga mu municipality nebetombwitwa habwe mberambi eyakatara kubarukoramo akijwiro burofa obaru kugira ngo nubasa kubaruka mu ndwara imbere yitu yakatare ikije yagira mu buzu bwo butikiriza nabatenda nabaciye amana ikureto buzu bwa kasasire keberye yabusha ako mu kanso batenda nabateka miliyoni 22 za buri kwezi kuko bacije kuyora kasasira abantu bajya mu kasasiro ne yese kasasiro bapane mitware eshatu kandi yese detine zikubarwa mwe n'abantu bakitina kasasiro ibyo ndo bizo mu katare byijurana obrofa tuyato mukwasa abakwasire tenda abo kuba bakwasire tenda n'abashebe kwani bayorebe bintu narabakanze ati yo kanso ne yabire ne biyora konkatirosha batenda no kubiyora yoramu osha nabona osha baremire mwanya gwa mu borofa cyane bangande umusenta akatare bizo bantu bane mari nyinji Sudani nebija baguromu abanyakenya baguromu abanyarwanda baguromu kumanya isoborofa no beretwe bindeba kureta mu akataraka no bukarabe katire koransi bitkijwire mu byondo kasasiro kandi hatenjure kwigwire cyatotera Atwagwire jura rorebe byondo byona nikibari cyenda abakama bakatare barete motoka babiyoremu babitomo ko yiba kubita mu ntoke z'abantu bweno ureba akatare kona hatu kafire kasisikire anoleta ebitoke batungo musibu ekitoke bachaza kubyiba bakugira ngo ko za office fina office okibano wabuza chairman wazo wa chairman office ya chairman rikayiteruho aro fite magura naha aro kwibana aro kurwanagana kwa buri zoba ito twendembera nunjo mu katare abashubuza aba no bagira ngo no barabe no bakoro mu mberambi no basima habwe mihendo y'ebitoce etandikire kweyongera omushane nyuma ho bire kuraje obiraine ko mitano abena itatu are kitoce cy'urugo ko hata henjure kwerire ebitoce mbyaro tubirumu akatoce gacero shanga kagoro mu kwaso hatu wisho tike mutwara mu katare to kura kitoce abo kubo mucyaro bire mu bitoce byayongera okurugera abashubuzi ekitoce cyangwa hatikirya hagati y'emitware 2 na n'emitware 3 okuraga hagati y'omutwaro na n'emitware 2 ekitoce cyarwagati kirugira hagati ya shirinje 15 na shirinje omutwaro gumwe cyaza hagati ya shirinje omutwaro gumwe na shirinje omutwaro gumwe n'eshicweka ekitoce ekice cyo kirigire hagati ya shirinje 25 na shirinje kashanju cyaza hagati ya shirinje 15 na shirinje omutwaro gumwe ahabwa TV West in the area Saratugusa. Webari Elias Rutugusa President Yoweri Kaguta Museveni na indaba kurubentebe ya katano omoro bushanye mpango kumushobora wenchi district zabo zijure ngutombi President na indangu bamuhembarira ya center kahombi kamwe aku government rukha buri district okutereze nguto ezuru kubaziriyo mu mberambi
President Yoweri Kaguta Museveni atabukire bakuru b'entebe ya katano okurwa muri districts za Bushenyi, Rubirizi, Shema, Bohweje hamwe na Mitoma ahabwe ngutonde ziri muri districts zabo kandi government eri kubaha senta kahomba kamwe okutereze nguto eziri kuba ziryo mu mberambi. President nayenda bahembarira okusenteze ziri kukozesebwa kuba kuzitunga. Bushenyi and then a local government who are LC5. Who are the LC5s who are here? So that means entirely na sente za Tubakuzirete sente. Why? Tuliyo tusiana watuharagata batujana mwe bihatu zabahantu muziga konga. I can testify here. If you know people are here, you know they can get, but if anybody from Ministry of Works, tukora spotomara mingeze tizumara minga konka issue eba raisinga yeri issue kugira ngo obuzubu buri mu areas ezo kusanga bahinga amajani bahinga no mwani icyo kurebera ngo bantu requesting a special fund okugira ngo epyekebyo be motorebo vune mara me first class Kora kunyo kutembura potensia ayo tukutembura tukora no kuwagamba yo excellence. Okurjera haru president esentes government eri kuhabura district tiziri kukozesebwa kurungi ngo kucishemerire. So if you add in Octembura in Mutensia, that's not the work of this. That one we shall use separate money. So if you focus this money, 1.3 billion, to just maintain the roads which are there, what's the problem? Why should they not be done? Mukuru wa district ya Rwanda Stephen Kasyaba we nagira ngo district obutagira ebyoma biro kumara okukora nguto naco kibagarwize nyuma omukutereze nguto muri districts zabo nukwe kushaba enshonge jo kugirebamo. Narakushaba ngo aba Ministry of Finance ninga works ebyome wateyire ebirakole nguto na munumuni tobaroga mu nshozi muri Kigenza sub-region gwe bale watongera kasente za babilioni 2 kongana arakushaba ngo nebyome wateyire bikakura bino gambira ba finance batondeye byome binde bisasa tuzwangira bitukole kuto abantu bagende. Ebigambo rwo President Museveni abira ryo muri Bushenyi okuganiraho n'abahinje b'amajani okurga omura Ankore Toro hamwe na Zombo. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi. Babari Abraham Muganzi mu district ya Bushenyi. Abahangu mu kwinga amajani bahakanize abari kugira ngo okwinga amajani nukwetaga amataka mahango. Abantu bagira ngo noine ekemwe nabasa kwinga amajani kandi aganyira umucango. Ebi begamberwe obutubire netubuganaho akachiko aku President Yoweri Museveni yaragira omuhwezi we Professor Ephraim Kamuntu kutorana okutera tochi kureba yabo kwinga amajani nikwetenga amataka mahango ninga mache. Bahinja bari muri Kenya bine ekemwe n'icweka ekibiri. Be wazo mu Rwanda nico cyuma. Konka abantu bine sente zabo nibatasi ya buri izoba kandi bukimo cyo cyo kwenda nucibona. Ako binde bihingo bituyine nibihundura. Ati amajani go haiza gabyara no gabyaro heza tini cyo rugaruka kugira ki teka. A small farmer is not only going to be the income that you get from selling the leaf to a processing factory. There are now other benefits that we know that you get as a tea farmer. Okay? First, the income is all right, but it is going to be coming daily. Or let's say regularly, weekly. You're going to be having an income throughout the year. Shanjerwengu wareberraje amajani buri eka neba nerwa mu kilo eziri hagati y'enkumina kuhika harikanana buri kwezi kandi nkahati obwe bei yago egwire nikimanyisangu omuhinji wayiha mu kilo enkumina okajibaza mu shiringi 320 ezibari kugura kilo bwa hati buri kwezi noba notasi ya shiringi miliyoni 1.28. Umuhendo kusinga yansi gushimye kwa gura shiringi 8 kirimo. Akwantu zibara izitwiho mu katari akwa majani marungi kirina no yihamu kiremwe y'amajani agasire ogiha mu dollars 2 average mwene eza rwa gatampo ezikurugamu dollars kashanju shinji kashanju na 2. By doing all that means we want to realize the most productivity out of this small piece of land, and once we do that you are able to realize productivity up to, I'll use industry standards, up to 4,000 kilograms of
made tea per hectare. President akatorana Professor Ephraim Kamuntu okwebembera okuchondoza oko mwene kibere kituganyize eki bagambiraho no kubura regulation ya kandi bakizagarebera bakagareberera kubi bakizagashoroma bakagashoroma kubi amajane kikuru ekitukwenda hati ni quality nungi konka na munonga quality agents akugitunga regulation ko kutugambira nyumwazo regulation yabaho abo kuba abantu hatano bayabura buri kimwe cyone kiba kubona. Professor Kamuntu nwatwire nakurira program yo kwambeka factories z'amajani okwetorora ihanga ryona ezirukuza kwambekwa ba investors kuruga United Arab Emirates kandi cabinet ehingwizengu akatare karije Mombasa kaze Kampala mtufa factories z'amajani no kurangwa amajani umuganda yona oxygen yazo yaga Mombasa bakita Kampala ebintu ibintu by'amani habaho okwenda kwetegereza yaba vision yihange y'utwine. President Museveni araganisa abahinji b'amajani shilingi billioni 8 kandi za factories z'amajani zihirwe shilingi billioni 502 no kwiha mushoro ahari diesel erukoresubwa factory z'amajani. Amakuraga gashakwa Michael atwachire ahabwa TV West. Michael atwachire bwanyuma y'emyaka ena urutindo rwa trailer ya kabiri urutindo eshatu rwa trailer ya kashatu rwatagurukire kandi siro kwerarira ombatura obwahati rwa trailer ya kashatu rucenjirwe okwenda kwetantara kabi akakubasa kubarakaho umwanyo. Emyaka ene hwire omwejemure katwaro rutindo rwa nchwera ya kabiri bwanyuma y'echo no rwa nchwera ya kashatu rutanchire kushataguruka ahabwe nshongeji abanyishenjora baro kushitama hakachiko kenguto obabire bariyo mu mutoma bashaburo kureba mu nshongeji twakiri bikuraho police na za IGG bitutamiri abantu bakibese ndezengutwa twahababa nazo wa IGG myself miliyoni 12 enguto nyakizingazi kirumwe bitaka zimwishingense ndezenguto zikibu babinga engineer wenka chairman ashinkwa nazo mchombi chairman isi niwo supervisor wa district center zitu miliyoni 12 bitaka birunzuru mu mihanda rwamara amezi mukaga ruheze kwima kano mukirima kwarwo kawe twanzitekadeka ngo bundi bakaye batira mu budget aho rukoreka signs zo ngo nakugwa umwako gwawiye kandi government abayobozi bitu ba government na munonga councilors na chapna na abayobozi ba district bakaye barutira mu plan ubundi government ituhereze sense kurukora cyumuso iki kintu cyantura n'icitana nawe wona rero cyumuso twinenguto zitu za ninkareba plan riyo neza hinguto nikasensero paka nine mutoma paka zikungiri bintu ndahandika hona rero nikugwazi yagarana icyo cyongema aho karurukitu kakira kwa hine kikakwatiro. Aba babire bariyo mu mutomo kurondera mukuru w'empanura z'ishengero Honorable Anita Among obshaji wa second national vice chairperson. Our budget with allocation around 5.2 billion. So, what is the ortindo. Then ngute zindi ziriyo plan. Bameba parliament. Abebembezi abaro ku councils. Village. Level. Obaremu na chairman wa district na wa council yeyonka. Leko barabani. Ikibazo kukikumisha tusisikira district ya Mtoma kandi kiriyo nkizingamya abatura okutambuza emirimo yabo nkabutosha gasha kwa Ben Muhozi. Bari Ben Muhozi reka tumureho ntugaruka agakora agarukurataho twakutera tochi etirwe abahangu kureba ikirukweta gusa okuhinga amajani bahinja bari muri Kenya bine ekemenishyuka ekibiri wazo mu Rwanda nicyo cyubu.
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic made from networking ginger grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Gamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasate gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarikwenda vests boxers hamwe na socks z'original original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rogo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything kubyenda Penkoni yakwera utamuyo mu mudo nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nunda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uyindiko mushije mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kugamba ngashobora kumpekoni kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibarukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chayamate ayo makaru akatunda ko murembe nebindi binena chamushanere kutandika chamukaga zihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro toche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho manyabino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne marira bine barayo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel Rukunjiri birukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Amanya gange nze mugerwa Yoni Burega mbera wantoni mukono wano mu kifo kyenjini nyini wempangulide pikipiki eno kakatwa kama bange engeri gyempangulide pikipiki eno bakama bafa be mutieni baze ne promotion yene yakola tuni era mbadde ndi mukulya kamene ngamba kange ziso mukisa gwange nempita kiyambi wa MTN na nyambako nantera ko n'esulu 10 ku account yange ya MTN ya line yange nangulira akakola tuni angulide kanne yanziza nangamba kashiba era bamaze okugulira akakola tuni akakashiba era kwate namba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN okubanti mbadde muwanguzi wempangulide mukunyenya nempita mu kalulu wento nempita mu bakama bange kana yanziza nyo yanziza MTN oye MTN dala ya MTN bya dala enseraba enjuba ekyaya kapiti ndikutte misana neyanziza nnyo dala abe MTN. Manager, ogito wagito.
konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumuna nawe ngibyuma tugumisize shaka kibiri bantu mareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keke tukaza kunyumba yo na nesente ko katanyuire mbogo naba murugi ayibambene kureba ayimukama wanje ukadakamesha zanjye utwirone cyatengo icyo korera heruko ngo inubwire Mbabazi His recruitment experts abari gutwara abanda hero korerayo bakuretira umuce gwabusha abujuna nabishiki abimyaka 20 okwisari 80 nibetingwa ukurira cyayi cyenyonye Dubai airport nka stewards customer service aviation workers cleaners security guards check-in agents nendizo nyamwinji visa na air ticket nebyabusha udafirwa mu cyogo ukwanditsa no kwabusha free registration interviews nizo kuba cheka cheka mbarara arwa mkaga ebiro 23 na Sunday 24 byo kwa mnanoku rero bakasese foot poto chenjojo nemyanyeri hihi nebiro 26 hamwe na 25 byo kwezo ku ari bomba grounds foot poto shebiri zakasheshe esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga Kahumura Muganda makuru Rukuredi Obsiramu mu Uganda Mufti Sheikh Dr. Rajab Shaban Mubaje atongwize bujwaro hegine kujwarwa abakuru Obsiramu za districts ningashi district card omukoro go kutongoze bujwarebi korirwa hamzi gito mukuru ogwa Old Kampala Kampala Wedi ni Obsiramu Sheikh Shaban Ramadan Mubaje atongwize bujwaro bisebera bembeje wa district card omukoro korirwa muzigiti mukuru gwa Old Kampala. Their individual benefits. We are going to put out a circular very clear those to council offices for their business. Sheikh Mubaje ashabire ba masheikh kureka kukiriza abanyabutegeke kora kakugeze ubutegeke mu muzigiti. Maybe for the long season. Take up the office. As a muziki obsira. Tubone songa kwachi. Akosa mukambe. Nje kubanga bisi. Banga kuma Mubaje ayanjure ntebe kanisa University of Siramansi ya Uganda Muslim Supreme Council. It is an offer to Uganda Muslim Supreme Council through the movement, not any other organization. Some people are using that thing to campaign, to move from place to place, that we have imams in Uganda where the head of imams are amiras, they are ladies. Arihananyisiriza abasiramu ukoramo bakagirira karimo bwentunguka y'obusiramu nebyanga byabo hariho ba masheyi abasimente bekanisa yo kubatungire bijwaro amakuru agasha kwa Ali Waswa abashaho mu district ya Rubirizi bashagwa gukora ku rujemeno yabo no kwetantara okosha amermeji ebe bugambirwe aha mukorogo kwayo mu butongore bumwa habyombe ko byombeshiro hari mu nzira health center ya Kashatu omurikaterera kutandika kukoreswa mu gukombeka ebyombeke ebi ahari mu nzira health center ya Kashatu kukakwasaba ba footnote Consultant Limited kandi ebyombekirwe bihirwe mu butongore okutandika kukoreswa rero gumurimo initial gagu no kumara imyezi mukaga tuje ataguhendera 11 yo kwa mukaga
2025. Now, contractor akaba inokora kishota musoko kwa. Contractor akaba inokumaliriza ejo OPD uko babagambira akagitandikaho kare mukati yacheza yajukomya rwagati. So akaba inokora finishing iyo munda na heru. What they are doing, we have OPD services, we have IPD tukeleza bitande, then tunezwa kweta MCH na polio, kelala bakaza binenda abaniza kuzala no kuzaza tuzaza. Kwa tunena lab services. Ebikubira agenda jya no misho akoze gine constituency turone contemplating turonde ahitoro atikana hele center fo. Kechize butubirutine mwanya itakeri kwemarira konka abaturage baturaganisa ngo baza kugura itaka ereherere nubwo mwanya rero tubona imbekera hagana amajo. Honorable Muhammad Katoto omushenjero wishoza ya Katera arabwira abashaho abarukutwariza kuba barwire n'aba barukoshayosha okureke mzeji nyotsire nintunga amasimu marwarira gandi abarwire kuyija bakasitamaho bizire kugemesa abana bakasiba izo baryona bizire kurwara kujanja bo bakasiba izo baryona abamwene babagambira kubi nyenda kushaka mutigwe natungire poti yo no mishazomu yirwariro abashaho bari kurabya kubi abarwire stinga abarwire niki eje busenti zimuyimwakire mbabongiye umushara namoro ko umushara nakukareta gusa ako babaye majya batakuduka majya mwatanduko business ahandi hatu ni yamana gona gazirega gaji emero ya data yabe wayewe ngubuwaza kwijaha ukakora application umuntu umukai ungafite challenge y'abantu be cyangwa babire bine challenge yo kufuna ubuhereza bwo byamagara abo kujya mu health center ya Kashate ndije he eriyo mu town council ku rwego zo mu town council ninga kilometers 5 ningina ndije ricabakara na gutwara kilometers 4 so ekizibu cyarwa gataha biratariho buhereza bona umugandi government kuri ministry y'amagara bahingwize billion emwe okuombeka ishemerezo ahirwaro rya Rukunyu General Hospital omurika Mwenge ibindi barengereye irwariro tutandikana leta na mushafti kamara kandi tureka abantu bitwa corona abantu 26 nyingi munonga so tura first ku baniga munonga ni oranyama na hansi so bidutaka shayenda hano so tutekateke jihoda za kutembeza cyaya sha congestion this project should be implemented on course within the shortest possible time should be completed handed over for us to use. From the MOU we have, there was a typo error. This project will have a contract duration of one year, 12 months. Then the DLP will also be 12 months. This will be made as we proceed in management of the project. empatane yo kombeka echombeko cy'ishemerezo ekwasibwa ba UPDF Engineering Brigade bwo kumahurira engineer ari kudushobora neza kumaraho y'inka billion muri sente za Uganda kwasa UPDF kwija kuba neyombeka contractor baranga ni hangari which twine ku delivering ekizimbe eki ombwire bw'umwaka gumwe and as UPDF Engineers Brigade we are very much ready to deliver within 1 year. Barakoresa ikizimbe kimwe bari usanga abashara bagaha abashije barigaha konka butene baza kutekamo moods ishatu kureka ngo babasasa separated abemezi binamasiko ngo cyombe ko cyaba cyahwire ngira kutungura ebyamagara mu district ya Kamwenge hate kizimbe eki nikija kuba kiri kubasa kuraza barwire 30 cyongani bija kubeyongera cyonka hati 30 abona bekiragira barwire bona barunda hamwe ushanga indwara zona abari mu irwariro baratungira mu bundi burwire ukombe koko nukutekateko kumara amezi mwenda kunkakasha Onesmus ndiya nabo na Anthony Twine barabanyamakuru bito bari mu district y'Isinjiro bahirwe bintu kubahoira ho miture yabo makagabo kandi aba bashabwo butaguza obuhezo obu buhirwe kitongore cha Humanity Inclusion ekirukoro mu mpunji konka n'abanya Uganda baganyirwe mu kandi twebwe abantu aba
kutangira ki empunji so neitwe tureba tugabane empunji batunje nabo neitwe abo mukatukore ki tunje ebintu bihirweyo harimo ubwari emfaraso enkono z'abatarukweza kurungi n'ebindi hariyo ibintu twarete bikayamba abantu bari no muka twabaha ezezi bakweta crutches auxiliary crutches twabaletera auxiliary crutches 10 then twabaletera corsets twabaletera 5 then twabaletera ubwari nabo tuza kubaha 5 10 then twabaletera ezi entebe toilet ezaba rema abatapasa kugenda nabo twabaletera 10 mbele hati nkokubisha kuba kwijija no garine muri mfati n'ibindi kuba kubotungira kwetu ukamanisa bangu biriyo kandi ukashanga iwiwe kumuri makashonde cyo biri watu nani kushikwa chance ngeza batakazirete abatatunje abo kubitwenga barema turi wazo mdili tuyedine no abatungira ubuhwezo ubu bashabira bitaguze bahirwe konka hateri izoba nimwe bagira ngo jira leteri ki yashanga mwene izoba ni umwo tani ne yabahi kumuhereza ikikwato ku rugero burimo bwayi no kubugizenda kuko bujaza bakomeza icyambirabe dashaka Ruth Nwamanya bari Ruth Nwamanya reka tumireho tugaruka naganda makuru Agacencwire Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona Agacencwire tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings group savings institutional savings hamwe na junior savings deretwa culture loans bakwinire business loans agriculture loans border loans school fees loans emergency loans home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbarara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga ebiri kuciraho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note 2 ninga note 3 Chibaya Youth Development Sacco Unity and Development amazina ganja mumpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozi imyenda ningora nitwosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh solar etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbiza bagatereza batatiro sente zone
ntogezomu mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotera noti munana noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni itano eyabusha Musego abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutoolo okolola okotyongoka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura urwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa kabozi multivitamin drink Chukutasiyo munsi y'amagara marungi Nichukuyambaho kwigura emisi kireta amana masiyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumure cyubaro na stress Echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited cyamibwa UNBS kandi cyuruho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0 15 11 0M Kuruka yomukahumura muganda makuru polisi omuchanga cha Albertine yonjiramani omukushomesa abashobozi emiringo y'ibakubasa kwerindamu no kurwanisa okubarukaho kw'emiriro ekinshishaho gwanyuma y'emiriro kugumana ebarukaho mu myanya etari emwe n'emwe kandi eri kukorerwamu abashobozi polisi omururembo rwaho imeyo sereneye twabugura ubutakora hansi okuraze emirire twirene kwata ebyombeko ebirimu amaduka hamwe n'amashomero omeregi harimo gubiregura hace kucecereza ebintu by'abashubuzi omu bank sale omururembo rwa hoima oina kuba oine kino kituweta PPE personal protective equipment mukulya kurungi wina bunu yonyina ogamba tuzinu zikunyambe musumate kusa kunsara tinkusora ko kisokunyama kuba muliro kumale dakika zinga musanya mukulya kurungi bikotu kama nto muliro iwe ko muntu kunira mu dakika ogupa kukyala stage yo kubanza aho inakuba nokola ki norwara omukushomesa abashubuzi ahakatare ka Hoima Central Market owa Fire Brigade Corporal Dennis Busobozi ayihanangiriza abantu na mnonga abashubuzi okureba ngo bakoresha rukubasika okurwanisa emiriro yaba yabarukireho mu cyanga cyabo tukabaza twagamba obutafuayo omuntu naba nacyumba esigiri nagirekaho nagenda kuresa imisimu ekando nijuka mukatale kirekyo tukabolekya twagamba nti alimu obuntu babatega entrances obupirapiro obu baitu inywena mukabukozesa mukabusisa mutamanya obulimo gwabwo ogu ashoborire emiringo eshatu yo kurwanisa umuriro gwaba gwabarukireho hariho ebintu bisatu engero obutagasi buli batamu kyokubanza ta radiation convection na conduction radiation nibwo nko obutagasi obutuyanka musana then convection nibwo nko okurora esigiro giteire hali then nekito kinunde orgoye ruli hande no sanga orgoye ni ruokeza kinunde kisika kiokya then conduction niko kuata kutera undo ko kuata sigiro kahuraki obutagasi okurespondinga omugwango yesiga emotoka bitayo abiparking ebyafaya ni parking ha region mwata mayiso omugwango
twarira edakika 5 zonko kukankai aho kubaho ubuzibu so yisuka that time eyanterire so mutingwe na kumugamba konka bakatero wiyo wakoze ari yo edakika okulaba tujje kusomesa abantu tubabuulire kiki kyetagisibwa okulaba ng'emirire gisobola kwonoona ebintu byaffe. Bamwe mu batura basiima emishomo etandikirweho polisi n'ekigendererwa ky'okurwanisa omurro. Ebiro bisatu enyuma tukatungayo ekikangabwa hali enyuma omuliro gwakwasire gwayokya enju nyingi kandi gwayokya ebintu bingi kyonka habwokuba okamanya otherwise ebintu ebimu bakwaire babisire. Many times we have ideas of doing such things. We find that when we get into those problems, we lose out of property, even pastors, even churches, even in our homes, in our businesses. Amakuraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Bari Ambrose Nwagaba Katoto umuganda makuru abakwemera ekibina cha NRM hari ngorwa district ya Mbarara bashavuga kuronda bebembezi abinengoga okutwari hangomisho bigambirwe obwa bebembezi batari bamwe na bamwe babirindwa bavugana minister wa microfinance n'ebigombe by'abeteri no muihanga Haruna Kasoro. Thank you very much. Minister Haruna Kasoro abanze kureka abantu habunanzwa wa member wa kachiko aka Central Executive Committee. Member wa SEC alina okukola policies mu SEC ezisobola ezitambuzibwako ekibiina kyaffe okuvira ddala wansi kuwasintu mpaka waggulu. Minister Kasoro hona shabira baturo okozesa ebiina by'okwegito mbyanga byabo okurwanisa obworo. Buli munuka nga tugambye asatu agali munuka nejjanga nga policies ze asatu agali munuka tugagatte tugakolemu seke munuka tugakolemu sako mu munuka tugawe miliyoni oba 10 oba miliyoni 2 batandikirawo. Kitegeeza tukolera bakunagwa bamemba baffe balina ensonga egenda okubasigaza bumu era bambala yero paka emyaka 5 ginayitawo ate tubagambe tuwaliyo n'okulonda. Abarukuje kire kibiina kya NRM abahikira ha mukolo gwo hine bagambire nyonyina amaso tureba abantu abo obusobozi bwabo n'otenshaho yabo yenda kutera omuranga ngo abantu bona turebe ideology tutakarebe se twakumanya mu rwabo nikuwa kama NRM kuko msisho ko tuyakushobora yageza kutuoreka kito memba ba NRM icyo tubire tukomako tero bururu tucheza turugokuta. Amakuraga gashakwa Susan Charlesima. Abebembeza mu district ya Ntungamo baravuyire minyeto okwehara kunyaga sente zibakwihora ombebina ebyabeterine ebigambirweho bw'abebembezi ba district babiri barambira projects z'eminyeto ho muri Kafunjo na Nyakera izatangirwa ba Ripple effect okwere minyeto kubanzogora. Kubugana emyeto project ya Youth Inclusive Dairy Market Systems y'idams no kurambura emirimo y'barukora abebembezi basimira umurimo gwe n'ukorwa emyeto mu kurwanisa obworo. Imyeto esente no kuzahereza no sinyaga mugari nyama sinyaga timu ikote museje murumu kwa hinoriyo ajeje ayendera so isi kubantu bahereza na bayobi bantu na musigaro kore bintu kureba ngo harga mu sente ki kore nzamukaba abo basigaza abantu bajyamba basigaza bine bansha bine ko kandi mwe wakwasa kiye mwese batire jiranye bine barkora banza byaba emyeto tendekirwe etiro byo projects za Ripple effect ziyonzi bahwera kurwanisa obworo. Yeteke yo kusiba nenywa bakagayo kuriyo cyakiriyo abo kabana bona bari bize ahamirumo ushangura akora mandazi urakora yogati akina basapurayinga amashuro bayatabona mwete nsiba ida muswizire yeye bari munono gukora sabuni twatandika okukora n'enkito
kongo butwabe tutakatandikire eminyeto tukaba turi kubi konka rupo effect kuyizire eminyeto twayeyongera okutunguka. Omukoro gukirwa Rosemary Atwaire omuhwezi wa RDC bwa district ya Ntunga mukanda shabire eminyeto kubico kureberaho mbyanga byabo. So nani mwabantu 38 numbasa kuba ambassadors numbasa kuba agents numbasa kuba agents bo kureta jet aha minyeto mutahi yitu ejeshugire okwenyuma etakamanyira nzahe gukora ki. What they want to hear is just about what do you people know about Ripple Effect? What do you know about IDAM's project? And what is it about IDAM's project to you as the youth of Nyashara Town Council? Ndi Anita Tukunda. Webaranita atukunda reka tumereho ntugaruka na makuru agevye mzani. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inkanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Movite bagitse birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagora ombiro gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba yona. Wekozesa momo nobuyi namani ko kutunga ibanja juba hatariho kuteganisibwa agasimu yawe imata star imwe mu kagi 5 star 5 hashi okurondaho ahamiringa etagemwe nemwe eyo kwehora obase kwehora kasente ona iwakendera kandi sente zako holiyo noshashwa ibanja nobasa koniserezaho urikoza momo advance ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola.
Korkayo omkahumro kando makura gibimzana round ya quarter final heyempaka za CHAN neyo kutandika kuhinda izo beria nyinshi karimzana bya Kenya yakwisha kubona eritana na Madagascar hamwe na Tanzania ine Morocco. Amurundo rwo kubanza amahanga gona ashatagatebekaniye mpaka za CHAN umwaka ogu agarimo Kenya, Uganda na Tanzania okwikomukota final y'empaka za CHAN kwihazitongozo bwa umwaka gw'2029. Kenya ni yari igreho rubuga Recruitment na Madagascar omuzano guraba hachay mu International Sports Center mu Nairobi aho mutendeki wa Kenya Ben McCarthy yayoreka kubetebekaniye kurunji okusingo muzano gubakakore byafayo. Stanley Omondi with a chance to shoot. It's deflection. It's come the way of Orgam. Orgam turns left, fires home. Kenya lead, building up to half-time. Kenya karabaheye bembire group ya kabiri eyabire mu Zambia, Morocco na DR Congo ezisingira empakeze mirundi ebiri kandi karabaho no boneri 10 bwa nyuma yo kuhendereta singirwa mu muzano gona ekiro kugihereza enkizo kandi yo Madagascar karabaho erukwate cha kabiri omu group yo kubanza oguno murundo gw'12 amahanga gombi Madagascar na Kenya garukuritana hamwe. Opens the scoring for the Taifa Stars. Quarter final ya kabiri erya hagati ya Tanzania Recruitment na Morocco kandi naye karabahe bembire group yo kubanza no boneri 10 itasingirwe mu muzano gona omuzano go nugwije kuzandwa hache cha Benjamin Mkapa omakagati ya Taifa Stars ya Tanzania teine byafayo byinji omumpakeze za CHAN kandi yo Morocco ezisingwire mirundi ebiri omwaka gw'2018 n'2020 omuzano 8 y'itimu ezikwatine hamwe Morocco esingire hemzano mukaga Tanzania rukusinga ebiri in front of tens of thousands of his countrymen. Oguno murundo webale kureba makuru Agacencwire gakusiona Mbabazi Charity na Sunday William tuenda kubendeza na Sunday Brand tuenda kubendeza Mbabazi omurunji otarga ha TV West agana gategereza nyinshi kare omugihangwe shamshanjuna no mugacencwire shayibirizo Mbabazi yo horare kurunji. Orwo kubanza of course na nomuntu yabaye n'icyo twatanga obstruction inshice zayigire for example inshice z'umushije yes mana yini pipe okay yes so agamizi na amahuri spams zikorerwa kwa hansi kungazi negurwa mu rusheke mpaka zikizira chimwe kahe yeah zikizira chimwe mpaka izirashohorere hata shanga ineze kwatro mu mahanda stara so yes hagataho hinaha utire akarwara so tizikurabaho so shangana n'umuntu yabaye in one side